Kua kitea te mate kita e kia nei ko te PSA ki tētahi o ngā pāmu hua kiwi Māori I tauranga. E ai ki ngā whakamārama he tuatahi tēnei kia pā taua momo mate kai aka ki ngā pāmu o taua takiwā. I te kore e tāia te ārai atu I te mate kai rākau hua kiwi nei te PSA. Kua pakaru mai ki tēnei o ngā pāmu hua kiwi ki te takiwā o Matapihi. Tērā te mea e kaha weti hiana e te hunga whai pāmu o taua takiwā. Kino tēnei mate kia mātau. Ko te mea ke ngā hua rākau nei. Koina tō tātou ora. It's a major concern for this area. One, because it's outside of, I guess, the key sort of priority zone in Te Puke. And two, because this area, Matapihi, is a flagship of Māori orchard and in the industry. E waru te kau heketea te wārio o ngā whenua e pāmuhiana ki ngā hua rākau nei ki Matapihi. E waru hoki ngā pāmu kai te whakatipu I nei rākau. Engari ko tahi anake I tēnei wā, kua pā ki taua mate. We've been taking a whole lot of measures ensuring that no thoroughfare, I guess, through our orchards and any contractors and machinery aren't coming from outside of the zone. And if they are, that there's thorough hygienic practices going on. He momo mate kai te rangahau tia tonu. He oi ko te mea nui ke. It's an evolving beast, I guess, the way to describe it. So, you know, we're getting close to spring, and that is going to be the sort of a determining factor in terms of how far this is spread. Atu anō I te rānei, ka tū matāra tonu te hunga nā rātau e nei pāmu hua kiwi. I te wā kua tatātu anō hoki ki ngā marama o te koanga. Arā he mate nui tēnei e hia tiana kia ārai hea atu I mua I te ki te hana o ngā hua ki runga I ngā hua kiwi nei. Catching it early is going to be the challenge and cutting and destroying as quickly as possible. He take kai roto I ngā ringa o te hunga no rātau e nei pāmu. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.